Wasya wa Muimi. Na ndi mwenda museise ni muvyana nda yanondo kwenda na useise mutongo TV ngwatana mukamba nikilungu cha Wasya wa Muimi wena kwa Steven Mwema na twende na kuema Sukuma kalivu nikenda tumini Sukuma iwe twetunachi lava kibuyoni. So you wasi kibuyoni kintu cha metro leto kuna ndawa ya mbaa na ndawa ya kino na ndawa ya white flies. Baingo uonge ukwata utona kikwata kibuyoni. Paiye. Aya na yutu emanata kana sikumeno ya kwa yuni sasa ya kumime kibuyoni tumetwa bamu ndani. Yu mbewa ambao sisi ya mithenya ni minute la mithenya wekiye dale tekwetha iyana suma 5 tisu mwina ta spinach na sindu lingi aye suma 5 sukuma nondo ya na mbola na yua ya bicha mithenya su na ogwa sawayo ni woneka ugethia wa sawayo ni bakubi inji 3 nikenda withia kaina ya muthangani na stem nayo yethia ni nthanthau ni twaetie kukusia leu kuma nthi uya bika stage yesu yu niwo ukaseubia monda aku unaseubia kebu iyo ukaima no yuwa mabali no yalala etha wibanda drip no yuko yiki abu na indi puwa ng'ombe kana wa nguku kana wa mbui ola winaguo etha ndwina bo isu then uyosa fertilizer yosa fertilizer DAP yoko ibanda agu nundu akwetha yu usuwetha mbeu iseuvia mei no kaseuvia wianu westem likenda withia yokela yina vinya kwa uo umia kibwio ni wabanda wangithia yekata ya kwata uyoko tonyete ka fertilizer kau ketinani na watonya mbeu na tono fertilizer uyambo ngithia nikenda withia veke meu na wamina kwikia fertilizer usu ngithia ingi mithenya 5 continuous nikenda fertilizer usu withia wanywa nthi na iwalikana na mumea ko DAP ndi tumeka top ndikiota top dressing yeka ni ya ubanda fertilizer la wa top dressing ni CAN kana uyu kwitwa yara sofan kana sito ya yara bella ni museo muno nundu ni strong kute CAN in terms of the properties ilunguila siendeni wa yara bella ni mbinge kute CAN component ya CAN ni nene kwa yara sofan kute CAN yeyoka ko usuwe ka kotone usu na uwe uka kutonya tiweta UDAP uka kutonya DAP ne ya utonya uyu wa top dressing wa utonya lakini ve folia wa ile kwambia kwekia yu wa mina kumia mimea yaku kuma kibuyoni waete kubanda mundani pe folia yeta wa starter is grow starter yu isu wambia chuma chambe ukethia every chuma ni wako na starters na tutambito likagu kwa samonoi ko ino DAP utonea ukaumbika muthangani nthino kakuneka na muthangani ukaumbika muthangani undu banda amboso na kabanga ni wo wikia fertilizer usu na pe undu tono ikia pa kuve muno na mumea ukapi aye ndwisa kubia nundu akwitha mbene wekia kiwo ko fertilizer usu withio komana kiwo kenda withie wololwa na wekia kiwo yake luia yuka withie walikanaki ni walikana mindo na muthanga na walika mumea ni mumea waliko kusia kindu kivinyu nayo Sukuma mengitha setina bindana Sukuma mwambioni kenda withia yena vinya ungitha cia kila muthenya for the first 10 days alafu ya mino kwata yaumia matwangi meu yu yambio kila muthenya umwe no ithio kileto muthenya umwe mpaka iloka mina kwikate iloka mina nayo na wewe Sukuma kumepandithia mundani twepandithia ndi sasiana masala maseo na suma kuma saa 10 ukabanda kuma saa 10 witha be useo nundu yesa ubia isua for the next 12 hours kana 24 hours ndebia isua wabanda kwacha betha bendenja ya kubia isua muthenya guonthe ni ibaluka kwa masala maseo ni kuma saa 10 mpaka kuituka na ndio Uimi no banda na mbeu isu
mbingi ila cia bandwa masaa swivika kwacha ona yie saa uvaluka ciethao cionje lakini wabanda kwacha withia ni avaluka kuituka na twase kwa mundu la ina munda munene ukesithia nda tono manage kubanda ya wiyo nundu ndikomana abanda muthenya wisaithia pe ni wakuneka mundu pe undu tonya kunika no kunika ni kuvia isua nundu mumeo yu wa umia bala withao wi comfortable wa uete pandu uncomfortable alafu uyu college isua half of the crop nusu ya melo banda ni tonokwe nundu takula kwe sua yingi tako ibinda thano sua yiviva cia muno na ikaba wibanda kuma saa 10 no ibanda icio tacio wambia mbenzi wibanda mbenzi imwe na bau kana imanda abandia ingi etha wina munda munene withia kuma saa isu saa 9 kana saa 10 abandia sumali kama abanda ta nusu eka onyo yo kana abandia ange maibanda nusu eka lakini withia mimea for 12 hours kana 24 hours dina kwatwa isua na wase wingithia continuously kwa methenya nata wathi wongithia continuously for 10 days na woka kwikia fertilizer wa top dressing wingithia another 5 days continuous na ndio yambio kila muthenya umwe kana mithenya ile kulingana ne wetha ondo ile tha ne binda nundu ona no kile mithenya tatu nundu kimeukitha kekingi mithenya asua no muthenya umoka kilo wa kele ukekia kiu na wewe Sukuma ni wabe bandu babika kumya matwa ano wa bandithise na moi uko umyo kati ya matwa langi yuma malete kwa kuwewe matwa Sukuma sema bika ba kanti lazima Sukuma ya mina mwe ya the wasewa ikaumya matwa la maumie kibuyone ni sawa aye wenda no ye lakini mavinda maingi mayesawa nundu metha maingi mokito twika yellow na mema kamu kwa uma yesa kuika so usea matwa asu ikenda unenge withie matwa la maseo ni mauma no yeka ku west liu yeka kwa nanga liu uinenga matwa asu na ndwiso maya kana ndwi obotwa endunyo na bau ni bo bau maende matumaseo matono twa ndunyo na matona kuiwa nundu angi metha mema ku na ilo imebanda uitani siata wathi wo banda yue ndo banda neso ibanda drip wathi wo tia ila centimeter 3 kulingana na maima bala beji maya drip ukekea mbeu na uloto banda na yuna drip you was a nusu ya rula ukethia watani cio na kuma bamwe kuthi kuma musale mo kuthi longi wikia yu tasie kuma mumeo mo bakolongi ukekea nusu rula na kuma mumeo mo kuma laini mo bakolongi uyekea rula ni ma okay na yu Sukuma ya mbe ya kuya wesa 20 Sukuma ya mbe ya kwesa ya we umesa after suma 3 wa bando itala suma 3 ti kumela wa buya yu ni kuma ametwa mundani yuweze ba ake buyoni aswe masabu gange wa banda wa mbia square 1 kutala 1 2 wakaila we ukoketha kwa uchuma cha 3 wa ile itha we na mboka ya mbe ya uya lakini itha we mwitikelio ya mbotwa usia wa mbe nikendo vingaia uvinguye mwana wa kwikata wa kukata mumea museo na kuta unengete ngaikila chake lakini uketha we yeto wasio pole na aye yuwetha ilingana no mavundi sio la winamo etha ni yavika ibinda ya kuta na yoko vikia kati wa chuma ukatia laini umwe ukethia laini usundu ikawata lakini kula kungiitwa laini yo moti ni go kukotua sio waku ambe utwa kanisani okay nundu evikie kati na ye lazima ute okay na yino kulia pe mundu twanena na sina mbia folia yu asia maua mama kwatie kukwata ndamwe nisindu tutumia mundane asia wenda isa Sukuma nondo wa ni kuna folia ikaimba ikanene ba sindu isu ni ku affect mundu ndine wa mwe wake yu ndawa isu ise obetwe pe ndawa ya mithenya 3 na be ndawa ya mithenya 5 na be ndawa ya mithenya 14 kwa wathiwe
etha ni ndawa yuto inukona yuchuma onete ithi ndonyo nundu sukuma ila taileo ketha na ndawa ya 5 days na yathela no mpaka tongele mithenya ingili ya ku make sure kana vai kindu kinatiala kwa uenda specification ilo nengetwe baya dukani na indawani ukethia iwa niwetikilana nacio na ndu nakuna ndawa munthi na uni uyovo itwandu no mpaka mbe withe wisi uyenda mundu longi undu wiyendete nikenda withie ndwe mutwaia sumu kwa hiyo akuna ndawa inengane kilio kila chaile nikenda wisi otio twa ndonyo na we watato sisi aimingi ni mati ni ona nundu aimingi ona maiso maka ndikito methana yanata nanguka kububa au ni oyo no watu okay aimingi ni mati yake pethina nundu akwitha nundu a supply na demand na lame kwatia mbesa mate kwatia afya ya mundu lokuthoa yauni ni moka makola nilua ni mithenya ya ilotio nundu ewa nienda makunie komioyo na akia kunie ndawa yo na bandu basi baitonyeka ndinamo mpaka muthenya muna ayova ko kusembe mbesa ni kusembe mbesa niko kutuma ikutono utuma mathayo kana afya ya andu ingi yanangika nundu akwitha mundu uyu nde ujali afya ya andu ejali mbesa lakini kila kibata nundu na andu ani moka atea uni na uke ni kumajali nikenda wathi ndonyo ni withio mundu ucu auke wathi ingi umwithie na mwaka ongi withio umwithie kuliko kutamituki no thi withie andu acu maivo ukateo ndwitha wa mine ndonyo no ye uimi na uimi yaku nani ukule sukuma yikitwe folia na ikigwa fertilizer na mundu ungi wimete sukuma natural wikite ithabu kana ino ni wa organic itekitwe sindu isu nundu umwe mundu aiya nundu umwe pe imwe no uthuru mundu mwene wake nundu siaiwe na fertilizer you niweze millennially pe commercial farming ile tumia commercial farming commercial chemicals na ve organic farming of course organic farming ni expensive nundu yo ndawa ciacio na indawa ni expensive ano mpaka withe license ito ekefis no ketha we certified organic farmer ni kwitha ndo utumia commercial drugs witumia the organic drugs na witumia organic fertilizers kwa u no mpaka withe we certified na wina enough capital kuima the organic way na zio products ya kusitha si expensive wathiuta ukwata return on your investment lakini yu ala tukwambia no mpaka tuime the commercial way lakini withi atati ya metalatala ya ndawa ila tutumia ndo ciandikitwo nikenda withi ati ina thuru wana inchi na ite sovikia stage ya kuima organic aya no pe mau mathina cia sukuma pe mau au kadhaa mathina cia sukuma muno mbe kindu kila kithina cia sukuma muno ni mbaa matwacio na maseuvire ata makuna wa mbaa ukethia ku ungu matwika yellow na ukethia majika yellow green lakini ndini yellow kwa mbaa ni kindu kimwe ile kukitacho cha keli ni kimbalutwa kimbalutwa kike chuka in terms of kinyu na chuka kikaluma ungu na kiekara na kiija ito yuku maungu no ithia yabuthwa maimo na customer ndekwenda usisia mboka cia kumalaili cha katatu kindu kitawa feeds latu wita umu na guosu no thina cia mboka cia sukuma muno na cha kana pe kinyu ki conventional kinyu na jojo ka kambio ya ba yetina ukethia ye mumea wa mbio kumomana na indi cha mweso ve nematodes ila si affect ya manana ingino si affect ya sukuma ukethia ya omo yunje na indi useo kwindawa
ya kila kindu ukethia baumila mba benda ya mba baumila kinyu benda wa kinyu baumila white fly na aphids ndawa cioko na itu imina Uimi wa Sukuma wena kindu Uimi wa Sukuma we biashara nzeo lakini no mpaka wabanda Sukuma iutumikie sumwa 500 nikienda kwate kila waekiye bo no kwate faida kwa uwa ile kuima uimite kuima Sukuma esu 500 nikienda unenge faida lakini wana tebe kindu ninonete nondo yuta ithisi ukito vika mwai wa kana kwa mwai wa gatano ngetha ni tajiri ni na mbeza cia sikuko ni muvea muno nondo nene na ituva Mutongo TV thank you so much ya sanda muno athimo imono aya na ndi monda museisia ki wasese ki kilungu cha Wasya wa Muimi va Mutongo TV ila ni yongo atene wa mukamba wena kwa Steven Mwema neto ya Sukuma chimwa chukite kwa ndani kwa mwene tokuka tu mekendo keke bathukanye kwa yuti wanesa na ne kwenda usese mwelu wa ilungula siati Wasya wa Muimi.